Omuramuzi w'idara ryo kubanza ni watahira mu nshonga za bakama b'amaju abaru kugira ngo akasente akabara kubona kona nikahwera mu kushashura emisoro. Mose, you are saying we had assessed 220 wanongera kwa milioni 16. Yes, you will be okay with it. What if we say 218? So narishaba quote kurugirira sente zibabire ni ba charging last time ubizimbire nishashura imitwara 26 nizimbire nishashura banda mitwara 36. Omuramuzi ahurukiriza nshonga handijo ezirumwa ba kanso okutwariza kubibakama b'amaju okubabarira amaju agatari gabo okubagerekera emishorere ngine nezindi konkandi cyitaga wayikahantu banzu ushondozo rero mbona kanyo nashange bantiriho na rume zitari zanje nazo bari no zimbariraho nezanje abo kura ngo icombe kubona cyaha gicora bakete cyaha konkari y'abantu abandi baguze irimo kurugira hambera ya government ne sente nkuzukuburabura government nayo yakubinesteraho ubu akiri imisoro gibakwene bagereka cyonka government ije igumane yakora ebintu byakubene bikorwa imisoro yejo government ibukora nayitwa abantu bahansi tuganyirwamo abaru kugereka emishoro bashyira mu rukiko kandi baraganise ngo nahaza kubaho impinduka ahabwe by'abantu barukwetomboyitira bavaruwazi wija bavaruwetinge bizinde by'abantu twamanya rete bavarize mutsimo bana shashura hacize mbekeza kushobora nagoba twazo mu kanso twazi charging shiri 5% kugira ngo esete zo kwanu mu karete bavariyoze shashura 5% kandi tukafurenga right procedure ati bacu mungo abo barengera imitwaro nka 30 ngo hakiri babashaririho imitwaro nke 5 biko bagenderaho ahubwo kureba ubusasi bwaba bwinji twacu mutwikiriza bwo kureba ngo ubwire umuntu kumuntu bijaha nabwe nta bimwe ndeshoza ndiko bariho kujya kuriho taraspote riho twacu mutwikereniza nabo kugira ngo batushaririho izo barashariho Gashakwa Anthony Atwine.